Abebembezi batangire n'ekishara kya Nyakibare kandi bihanangiriza abantu okuba n'obujunanizibwa okurinda ebyobuhangwa ebibetoreire. Bambe bakwateho barebe ko abantu barwana ngo abantu batasise ekishara. Abantu kandi twenda babiho. So wakwata ekishara ukakipansa bakakinga tukategwa icyanda. Na nimo bekereziya nabekanisa n'abimikitini ngo nuza kurundiza katemere nazo. Kandi icyanda tukuza kutanisa ngo urwo wadini ki. So ntabwo yecho mureke tukwanisize hamwe. Nimbeta mwena muje mu nkwase tugarire byo buhangwa tukume byo buhangwa tukume bishara. The National Environment Act Cap 181 yitkugenderaho ngenderwaho kandi rukuthamani n'obushoborozi kurebuka ngo ebishara ninga shuwetaranizi ninga mfunjo zagumo na mizi mbwenu itwenka municipality twatanisa na office ya RDC tutandikira programu yo kuhunduza no kugaruza hebisharara. Abatura abashanjurano bakoresa kuba ekishara kya Nyakibare bine bagambira hanshongeji sare cy'abaturage batakukikoresa konko twazombiyo buhangwa of course nkibanki tuganyirwamo kwa kibenki bakina mizi kandi kisara mbajya ngukibika mizi mwene twazombiyo butonde nturengo tubentufero konka kandi tukizombiye ambience turengwa batakaho bahinga bakabona mu cyo kurya no bagera ki no babaho Ati nyumu kasese nanya ndengenda kwa hinga no kwamezere ndikubyare bihimba. Ebimba mare myose biri n'icweka. Ekisaka nimba kipangisa kandi mpingisa abahinga. Konka cyatu sasa ni sente zitubire tutire kuba tubire tupangise ka twagaruka twataho bo kuhimba kanyora gamba mbere naye kanko mitwaro nkana na mushanju twashasha munonga konka cyo kora tukiye. ebishara ebisisi bo municipality ya Rukungiri harimo kya Nyakibare n'ecya Katenga. Umugandi aba Lions Club omuri Kamwenge batongwize hururu yo kubyara emiti okutungura ebyo buyonjo no kurinda ebyo buhangwa mu byaro bitari bimwe na bimwe. Byaro mutogu mu izina lya Kahunge Lions Club ko kuronshinga emiti itwikirizine environmental protection ningo kuba buhangwa nemwe hamyo bwanka munana Lions International inemu esira ninga omukono gw'amani tuyine umuramo go kwetantara no kujanja bababire bashukari yegutuma bunda bahano kugira ngo tugumize buna n'amateka ga Lions Club tugumize buna no kuyamba abantu buna abantu bona bije batweyonge haba ari kubasa kuhereza abandi bantu barukutongoze hururu yo kubyara emiti aba Lions Club borekero kubine ntebekanisa yo kubyara emiti eri kurenga 500. Lions Club ya Kahunge buri muntu twikirizina maje kubyara emiti 10 iyo programu yito atongoza heri izoba ajene emiti 18 kandi tugareka tubyarireho amashomero amarwariro n'ibindi bitongore biri kuganyira mu bantu bona. Lions Club ni kutandika no myaka 18 kwisa ari yashatu nabo tuzo mu bigere so tune kutahira amashomero tukagahwitura tukarana mu ba members abakuba babasize kujoyinga Lions Club kugira ngo tukuturi batwarugireho den nabo basigare omubigere biki. Lions Club n'ekitongore ekiri kuyamba kusha cyo buhwezi konka tokaza muri kutekateka kwe mu bakuyamba iyo niwe uri kuha abantu kuyamba abantu ndo kuyamba bitongore. Gasha kwa Danu Basibye na Anthony na Twine.